Глава 14. Қонақ алу. Гостеприимство. Параграф 1. Қонақ. Гость. Жолың болсынансы қонақ бая табылыр. Была бы дорога счастливой, а гостеприимец найдется. Қонақ болсаң тең адамға. Хочешь быть гостем, езжай к равному. Терслігі болған адам қонақ болып бармасын. Кто виновен перед кем-то в гости к нему, пусть не едет. Бедішлікні жуғы қонақлықта бет тапмас. Родичу опозоренного в гостях почета нет. Қиналған үйге қонақ болып барма, барсаң да кече қалма. В дом, где горе, гостем не входи, а если и войдешь, не ночуй. Қонаққа эки чақырсала, уғай деген айыпты. Если зовут в гости дважды, отвечать отказом неприлично. Қонақ өсіне қонақ болып барма. Не приезжай гостем в дом, где есть другой гость. Миллеттен келген миллетке қонақ болыр. Приехавший от другого народа гость всего народа. Параграф 2. Қонақны заманы, время гостя. Эрттен жауын ұзақ бармас, эрттен қонақ болмас. Утренний дождь долго не длится, утренний гость не засиживается. Приезжать утром гости не принято. Эңерге қонақ сыйлы болыр. Вечерний гость всегда в чести. Қонаққа барған сауға была, қонақтан келген сауға была. В гости с подарками, из гостей с подарками. Кечеги тауыш ұзаққа барыр, кечеги қонақ үйде қалар. Ночные звуки слышны далеко, ночной гость ночует в доме. Қонақ бөркін тешсе, кесін үйге санар. Кече қаллығын аны была білдіреді. Если гость снимает папаху, значит причисляет себя к домочадцам, дает понять, что заночует. Қонақ отауға сорып кір, қонақ үйге урып кір. В комнату для гостей со спросом, в кунацкую напрямик. Параграф 3. Қонақны келгені. Приезд гостя. Эй, алалла, қонақ аламысыз? Салам беріп қонақ алай сұрады. Эй, аланы, люди, соплеменники, гостей принимаете? Обращение гостя. Аллах қонақсыз етмесін, айхайда алабыз. Хош кел, жуық бол, қонақ байля алай айталла. Да не лишит нас Аллах гостей, конечно, принимаем. Добро пожаловать, входи. Ответ хозяев. Көк мейікті мен алмайма, жер қатыды, кіре алмайма. Жолаушы қонақ айтады. Небо высоко, мне не взобраться, земля крепка, мне не зарыться. Просьба путника о гостеприимстве. Әр кішілі үйді болмай, қонақ отауға кірмес. Қонақ үйге сормай кіреді. Когда мужчин нет в доме, гость в комнату не входит. В кунацкую можно без разрешения. Үйде қарт қатын болса, келген қонақ жунчумас. Әр кіші теригоновну етеді. Если в доме есть старая женщина, гость ни в чем нуждаться не будет. Она всем распорядится. Босағадан оң аяқ была, через порог с правой ноги. Қонаққа барсаң, айтырыңы ұнытма. Қонақта турсаң, қайтырыңы ұнытма. Отправляясь в гости, не забудь о цели, а находясь в гостях, о возвращении. Параграф 4. Қоншы қонақ. Ближний гость, сосед. Жуық бол деп эки кере айтмасала, біреуні үйіне кірме.
Если приглашение не повторят, в чужой дом не входи. Біреуні үйіне кірсең, жұмышыңы өретілей айтма. Войдя в чужой дом, не говоря о своем деле стоя. Қысқа жұмышың бар есе, біреуні үйіне кірме. Если пришел по пустячному делу, в чужой дом не входи. Өздәллік еткеллікке ұшқуырға тоқтама. Хозяева проявят свое узденство, но ты до ужина не засиживайся. Аллыңа аш салсала, қобып кеткен айыпты. Если тебе подали еду, встать и уйти неприлично. Тейлі қарнын тойдырса, эшікке қарап башлар. Ашығалай кетіп қалған айыпты. Дурак, набив себе живот, начинает поглядывать на дверь. Уходить сразу после трапезы неприлично. Параграф 5. Қонақта тұру. Гостевание. Қонақбай арыйма демесін, қонақ ауруйма демесін. Пусть хозяин не говорит, что устал, а гость, что занедужил. Барған еліңде жуығың бар есе, башқа адамда қалма, антлан өгерің түйілесе. Если в селе, куда ты приехал, у тебя есть родственники, у чужих людей не останавливайся, если только не у побратима. Қонақбайын алышхан, башын ашқа алышхан. Меняющий хозяина гость меняет свою честь на угощение. Жуығыңа қонақ болып келсең, башқасына барма, ол кесі келір. Приехав в гости к одному родичу, не ходи к другому, он придет сам. Кемге қонақ болып келген есең, аны үйіннен кет. Уезжай из дома того человека, к которому приехал в гости. Қонақбайың суық болса, кече қалда башқа үйге атлан. Атны башын жол таба бұрып. Если хозяин с тобою холоден, переночуй и иди к другому дому, повернув коня в сторону дороги. Қонақбайны затын мақтама, мақтасаң саңа берір. Не хвали что-то из вещей хозяина, похвалишь, отдаст ее тебе. Параграф 6. Қонақ сыйы. Честь гостя. Қонақ аттан кесе түшмейді. Гость с коня сам не сойдет, следует принять стремя. Қонақны қолын бетін келін қыз кичи жаш жудыралла. Сноха, дочь или младший сын должны подать гостю воду, чтобы умыться. Қонағыңы үйге ашыр, жарсуларыңы жашыр. Гостя проводи в дом, а свои горести скрой. Иги қонақ алға сыйлар. Хороший гость угощает первым, раздает подарки. Қонақ алсаң алынма, қонақ болсаң жалынма. Приняв гостя, не сердись, приехав в гости, не заискивай. Қонақны қайғысы жоқ, у гостя нет забот. Қонақны минген аты, хораланы хорасы. Конь гостя самый чистокровный, за ним нужен хороший уход. Қонағыңа 3 күн озғынчы нек келгенін сорма, арды кес айтмаса. Не спрашивай гостя о причине его приезда, пока не пройдет 3 дня, если он сам до того не скажет. Қонақ кесі айтмаса, атын сорған айыпты. Если гость сам не назвался, спрашивать его имя неприлично. Хан қонақла келселе, элде байрам башланар, той чаре, что туш дағданы кебек. Когда приезжают знатные гости, в селе начинается праздник, пиршество, скачки, борьба и прочее. Қонаққа шапалық еткен төреді. Қонақбайны жашы, киеуі, жуығы, қоншысы, не да қонақбай кесі.
Прислушивать гостю закон, прислуживают сын, зять, молодой родственник или сосед, или сам хозяин. Конакны качан кетерегин сормада, качан келлегин сор. Не спрашивай, когда гость уедет, спрашивай, когда он приедет еще раз. Иги конакны сөзі қалыр, аман конакны безе қалыр. От хорошего гостя остается речь, от плохого досада. Параграф 7. Қонақ отоуда. В Кунацкой. Қонақ отоуға алға қонақ кіреді. В комнату первым входит гость. Қонақны жері төрде, неда таматаны оң жанында. Гость на почетном месте или справа от старшего тамады. Қонақ эки керетілемесе, қонақ бай олтурмайды. Если гость не попросит дважды, хозяин не садится. Қонақ байны жері эшік жана. Место хозяина у двери. Қонақ үйде отоуда қонақтан тамата жоқ есе, қатына киши олтурмайды. Если в Кунацкой нет никого старше гостя, рядом с ним никто не садится. Қонақбайға сабилерін үй бичесін сорма, кесі сағынмаса. Не спрашивай хозяина о детях и жене, если он сам не скажет что-либо. Ушақны жүгені қонақны қолында. Поводья беседы в руках гостя. Параграф 8. Қонақ сыйлаған. Почивание гостя. Қонақ кесі жаңыз ашамас. Гость в одиночестве не ест. Әдебі болған қонақ ашны суыну зраф етмес. Воспитанный гость еду-питье не переводит, ест без объедков. Қонақ қойдан жуашты, аңа құйрық-то ашты. Гость покорнее овцы, для него и курдюк пища, он скромен. Ашны аллыма тök, ашамасам сök. Мечи еду на стол, если не поем, осудишь. Қонақ сүйгенін ашамас, бергеніңе ашар. Гость ест не то, что пожелает, а то, что ему предложат. Айранға ачы деме, гыржыңа құру деме. Не говори об айране горький, о хлебе только, если больше ничего нет. Не кори қонақбая, ежели тебе, гостю, подали на столик для еды только хлеб и айран. Не говори, что айран чрезмерно сверхдопустимого окислился, и что кроме хлеба на столике ничего нет. Бедность угощения означает, что другой еды в доме нет. Жоққа айып жоқ. На нет и суда нет. Никто не имеет права стыдить человека за то, что у него чего-то нет. Параграф 9. Алғышла. Благопожелание после трапезы. Бай сыйлы болуғыз, халал болсын, аз ашадың көп жаша. Будьте богаты и уважаемы, да будет впрок, поел ты мало, живи много. Рысқығызны сау ашағыз, Аллах рысқы берсін барбызға да. Ешьте свое добро на здоровье, пусть Аллах пошлет добро всем нам. Мүлкігізні қуанч бұла ашағыз, халал болсын, Аллаху тала қуанчтан айырмасын. Ешьте свое добро на радость, да будет впрок, пусть Аллах не лишит нас радости. Богатство вам и изобилие, да будет впрок, будь изобилен. Ашағыз сізге халалды. Ашай тұрған адамланы үстіне келген адам ашарға унамаса алай айтады. Ешьте вам оно впрок. Так говорит человек, зашедший во время трапезы, если он уже сыт и не хочет принять в ней участие. Ашағыз анағызны ақ сүтінен халал болсын. Тамата қалғалладан алғаша пошағаны себепле алай айтады. Ешьте, пусть эта еда для вас будет чище белого материнского молока. Так говорит тамада или старший по возрасту, он заканчивает есть первым.
Ашамаздан тана башашадым. Ачырақ болып келген қонақ көбірек ашаса, кечкілік тілеген қалда айтады. Нехотя осел телячью голову. Извинение голодного гостя, если он опасается, что его сочтут обжорой. Суық сан сындырмас, иссі жан қалдырмас. Қонақтың аллына үйде қазір иссі аш болмай суық аш салсала айталла. Холодное тело не ломит, горячее душу не спасает. Извинение, если в доме не было горячей еды и гостю подали холодную пищу. Параграф 10. Қонақ кете тұрып. Отъезд гостя. Қонақ была қонақбай, бір-біріне күзгі. Гость и хозяин зеркала друг другу. Қонақ үйден айтып кетер, айтмаса айып жетер. Гость уезжает, известив хозяев, а если не известит, его осудят. Қонақбайны сауғасын алмай кетсең, көлі қалыр. Уедешь, не взяв подарок хозяина, нанесешь ему обиду. Алғыш етіп келген, алғыш етіп кетер. Кто приезжает с благопожеланием, уезжает с благопожеланием. Жүрегі разы болған қонақ, атыны аллын үйге бұрып мінер. Благодарный гость, уезжая, садится на коня, повернув его к дому. Қонақ қаны төгілмес. Қонағына тигенге қонақбай дерт жеттірге борчлуды. Кровь гостя не прольется. Проливший кровь гостя был обречен на месть хозяина дома. Келген қонақны ашы жері хазыр, кеткен қонақны аты жері хазыр. Для прибывшего гостя готовы еда и постель, для отъезжающего конь и седло. Параграф 11. Қонақ алғышла. Благопожелание гостя при отъезде. Сау есен көрішейік, встретимся в добром здравии. Жарық беттен көрішейік, до радостной встречи. Саламыбыз біргеді, мира нам всем. Сау есен қалығыз, пребывайте живы и здоровы. Алғыш біргеді, благо нам всем. Қуанш қалығыз, живите в радости. Қуаншлада көрішейік, да свидимся на веселье. Қуаншлада түбешеучі болайық, да встречаться нам только на веселье. Қуанш жашаулы қалығыз, пребывайте в радости. Қиынсыз қалығыз, живите без тягот. Екінші бұ заманға қуанш бла жетейік. Дожить нам до этой же поры, до следующей такой же встречи в радости. Тынш рахат қалығыз, пребывайте в мире и покое. Аллахқа аманат болуғыз, да хранит вас Аллах. Разы болуғыз, не обессудьте. Күнде күнігізді былай жарық болсын. Каждый день ваш пусть будет таким же светлым. Аллах барыбызны да қуаныштан айырмасын. Аллах да не лишит всех нас радости. Ұзақ өмірлі болуғыз, жашауғыздан қуанығыз. Эмданы кебек. Долгой вам жизни, радуйтесь жизни и так далее. Параграф 12. Қонақ түбеген. Встреча гостя. 6 жыллық ұзақтан келсе, 60 жыллық аллына шығар. Если 6-летний приехал издалека, встречать его выходит 60-летний. Қонақ хазыр кебек, қонақбайы хазыр болмайды. Үйні есі үйде болмаса, үйде аш хазыр түйілесі, кечкілік тілеген қалды алай айталла. Хозяин не бывает готов так же, как готов гость. Форма извинения перед гостем, если главы семьи во время его приезда нет дома или еда не готова. Қонақны аллына үйні есі шығар, ол болмаса жашы шығар.
Навстречу гостю выходит хозяин. Если его нет, то его старший сын. Бір сағат турлукка аш, бір күн турлукка баш. Гостю на час угощение, гостю на день голова жертвы, жертвенного животного. Жаңыз қонаққа қой керек, 4 қонаққа той керек. Одному гостю нужен баран, 4 пир в их честь. В честь одного гостя режут барашку, в честь 4 устраивают пир. Қонақ адам эшік ача білмейді, үйге ашырарға керекті. Гость отворять двери не умеет, нужно проводить его в дом. Қонақны беті бұқы басып, қол бет шудырырға керекті. У гостя лицо в пыли, сразу нужно дать ему умыться. Параграф 13. Қонақ намысы. Достоинство гостя. Қонақ Аллахны қонағыды. Гость от Бога. Қонақ кірген үй жарық. С приходом гостя в доме светлеет. Қонақ адам аз турса да көп сынар. Гость пробудет мало, но многое заметит. Қонақ келсе құт келір. Прибыл гость, прибыла и благодать. Қонақ қонаққа теңді. Гость гостю равен. Құллықчы қонақ қарттан еніш, ашай тұрып. Сановный гость ниже старца за столом. Қонағының намысы қонақбайны төппесінде. Честь гостя на макушке хозяина, то есть его статус выше. Қонағыңа намыс етсең, намысыңа қошылыр. Окажешь почет своему гостю, тебе прибавится чести. Қарттан қонақ тамата. Келген адамла алға қонақла саламашалла. Гость старше старика. Входящие в дом сначала здороваются с гостем. Параграф 14. Қонақбай. Гостеприимец. Қонаққа аш берме да қаш бер. Дай гостю не пищу, а радушие. Не столько пищи, сколько радушия. Қонағы жоқны шоқы жоқ. У кого не бывает гостей, у того нет друзей. Аман қатын қонақ келсе сәбилені жылатыр. Плохая жена по приезде гостя начинает шпынять детей. Кесі қонақ болмаған қонақ ала білмес. Кто сам не бывал в гостях, гостей принять не сумеет. Қонақны болжалы жоқты, жыл турса да қонақта. Для гостя сроков нет, он и через год остается гостем. Қонақ келсе жарық бол, жарсуладан кері бол. Если приехал гость, будь весел, будь далек от забот. Қонақ келсе ішні қой жоқ есе тауық сой. Если приехал гость, работу оставь. Нет дома овцы, режь курицу. Келмес қонақны чақырма. Не приглашай в гости того, кто не приедет. Қонақ келсе мудах болма. Приехал гость, хмурым не будь. Қонақтың айтқаны жерге түшмес. Слово гостя в землю не упадет. Его желание должно исполнять. Қонақ келсе қазан ас. Приехал гость, подвесь котел. Залей казан родниковой водой и начинай ее кипятить. Подразумевается, что в этой воде будет вариться мясо барашка, зарезанного в честь гостя. Қонақ келсе эт бешер, эт бешмесе бет бешер. Приедет гость, сварится мясо. А если мясо не сварится, то лицо хозяина сгорит со стыда. Тепси таза болмаса, қонақны көлі аман етер. Если тепси, столик, трехножка для еды грязен, гостя может стошнить. Қонаққа олтыр десең олтырыр, демесең артқа бұрылыр.
Пригласишь гостя сесть, он сядет, не пригласишь — повернет назад. Ашатмай чирме хапар сорғаныма айып этмегіз. Қонақбай сормай амалы болмаса алай айтады. Не обессудьте, что начал расспрашивать вас, не накормив, не напоив. Извинение хозяина, если необходимо о чем-то спросить гостей. Амалла сорма еділі, игеле кеслері айтма еділі. Қонақ атын кесе айтмаса танышыр үшін айталла. Плохие не спрашивали, хорошие сами не говорили. Если гость забывал представиться, хозяин мог напомнить ему об этом после такого извинения. Параграф 15. Қонақ үй, отоу, кунацкая или комната. Қонақ үйің жоқ есе, қонақ отоуың болсын. Если у тебя нет кунацкой, пусть будет гостевая комната. Аман түшің жомақ болсын, қонақ үйің омақ болсын. Пусть недобрый сон твой станет небылью, пусть твоя кунацкая будет нарядна. Аман қатын қонақ келсе, қолына сібертке алар. Игенуа үйі кір болмайды. Когда приезжает гость, плохая жена берется за веник. У хорошей в доме всегда чисто. Қонақ үйің тар болса да, ашың суың бар болсын. Если твой дом для гостей и тесен, пусть будет обилен угощением. Үйіңде қонақ болып, отоуда ішетілмес. Когда в доме гость, в кунацкой работа не делается. Тышыру қонақ болып келсе да, қонақ үйге отоуға кірмейді. Женщина, даже если она гостья, в кунацкую или в комнату не входит. Қонақлы үй даурсыз. В доме, где есть гости, шума нет. Параграф 16. Қонақ тепсі. Стол для гостей. Қонаққа ашатмай içirмей хапар сорған обед жоқты. Расспрашивать гостей, не накормив, не напоив, не по обычаю. Ач қонақны хапарлабла сыйлама. Голодного гостя рассказами не почуй. Ашны сорып перме, сүйіп пер. Еду подавай не с расспросами, а с радостью. Қонақлаға аш керек, аштан алға көз қаш керек. Гостям нужна еда, но прежде нее радушие. Берген ашың татулы болса, жүрегің асулы болыр. Если твое угощение вкусно, в душе у тебя будет довольство. Қонағыңы жаңыз қойма. Гостя одного не оставляй. Қонақтың алдында аш қой, аузын қолын бош қой. Поставь перед гостем еду и освободи его уста и руки. Қонақ алдына аяқ чегі салма. Аяқ чегі ич-мич сабилені қатылланы үлішлерді. Гостю потроха и ножки не подавай, они считаются долей женщин и детей, когда в доме гость. Таматадан была қонақтан алға ашап пошама, ала мухар көрінмез үшін. Не прекращай трапезу прежде старшего и гостя, чтобы не выглядели обжорами. Аш бергенде оң қолың была, алғанда да оң қолың была. Подавай еду правой рукой и принимай правой. Қонақны ашыр да біргесіне қайт. Қонақ ешікке шығама десе, башқа адамға айтады, ол атаматаға білдіреді. Проводи гостя во двор и вернись с ним. Если гость хочет выйти из-за стола, он говорит об этом одному из сидящих, а тот тамаде. Қонақ башқа елде кесі жаңыз айланмас. Үйіні тамата жашы была бірге айланады. Гость из другого села один не ходит, его сопровождает старший сын хозяина. Параграф 17. Қонақ сақлаған. Уход за гостем. Қонақ бүсіреген затын айтса,
артмағында аны табар. Что гость похвалит в доме, то и найдет в переметной суме. Қонақ айтмай, қонақбай жатмас. Пока гость не скажет, хозяин спать не ляжет. Қонақны келерін сүйме, келсе өлерін сүйме, сақла. Не желай приезда гостя, а приедет, не желай его смерти, охраняй. Қонақны тонаған элден қысталыр. Кто ограбит гостя, того изгонят из села. Қонағын қыстаған әркеші сау тұқымны бетін жояр. Қонағын қыстаған деп, аңа жарық болмай, башқа үйге кеткен үшін қонақбайына айып етіп айтылды. Мужчина, изгнавший гостя, навлечет позор на весь свой род. Изгнавшим гостя, стыдя, называли человека, который не был радушен и этим вынудил гостя переехать в другой дом. Қонағыңа көл қалдыңа айтма. Свою обиду гостю не высказывай. Қонақ кече үйде қалса, ертеллікте омақ болыр. Тышы рула қонақ тыншайғаннан sonra киімін шұрықларын арюлап қоялла. Гость, который остается ночевать, на утро будет нарядным. После того, как гость уснет, женщины обязаны почистить его одежду и обувь. Параграф 18. Қонақ была ушақ. Беседа с гостем. Суладан атлап келген сау тұқымны қонағыды. Гость, который перешел реки издалека. Гость всего рода. Жуғыңа қонақ келсе, ешіткеллей ары тебре. Когда к родичу приезжает гость, немедленно навести его. Қонақ айтқан адамны чақыр. Ол айтмаса жуықны теңні, унамаса кесін қой. Пригласи тех, кого укажет гость. Не укажет — друзей и родичей. Не пожелает — оставь его одного. Қонақ тамата ушаққа жәшля қатышмайдыла. В беседе старших и гостей юноши не участвуют. Эки душман біреуні үйінде түбешселе, бір-бірін әслемезле. Біреуні үйінде сөз болған ұлыш түйіш açқан ұлы бедішке саналады. Два врага, встретившись в чужом доме, друг друга не замечают. Начать ссору или потасовку в чужом доме означало навлечь на себя позор. Аш үсінде душманың да шоқ кебек. За трапезой и враг, как друг. Ол тұрған қонақланы барынан да тамата болған адам кірсе, бары да өрге қобадыла, түйілесе уғай. Когда в комнату, где пируют или едят, входит человек по возрасту старше сидящих, все встают. Если кто-то старше вошедшего, нет. Қонағың чығыр есе, құтықны сағынма. При лысом госте не упоминай о тыкве. Қазағың была онаулашма, қонағың была даулашма. С рабом не советуйся, с гостем не спорь. Қонақ білмеген тілде сөйлешме, не говори на языке, которого гость не знает. Қонақ айтқанны тетме, миығына битме. Не обсуждай речь гостя, не приставай с разговорами. Үйің жарсудан толса да, қонақлаға төкме. Если дом твой полон горестей, на гостей их не изливай. Біреуні қонағына аман айтып, намысы была ойнама. Не шути с честью хозяина, оскорбив его гостя. Параграф 19. Қонақ ашыру. Проводы гостя. Қонақны келгені кесені іші, кеткені қонақбайны іші. Приезд гостя – его забота, отъезд гостя – забота хозяина. Намысы болған үйде қонаққа сауға hazır. В доме, где соблюдается честь, для гостя всегда готов подарок. Қонақ кете тебіресе үйде болған арбазға. Когда гость собирается уезжать, все, кто дома, выходи во двор.
Қонақ кетете біресе, гузаба еті башырма. Кеткеніне қуанғанша көрінмесін. Когда гость уезжает, проводи его без суеты, чтобы не казалось, что ты рад этому. Қоншудан келгенні орамға дере, узақтан келгенні эл қиырына дере. Ближнего гостя проводи до улицы, гостя издалека до околицы. Жаяу қонақны жаяу ашыр, атлы қонақны атқа мініп. Пешего гостя провожай пешком, верхового верхом. Кезеунде келе білген, кезеунде кетте білір. Кто сумел приехать вовремя, сумеет вовремя уехать. Параграф 20. Қонақбай алғышла. Благопожелание хозяина. Барғанызың мамыр болсын, ажалың сабыр болсын, жолың мамуқтан, жашауың зауықтан. Пусть твой путь будет мирным, пусть твоя смерть медлит, пусть дорога твоя будет ватной, мягкой, а жизнь счастливой. Безден соруб салам айт, от нашего имени приветствуйте всех. Передавайте именные приветы всем тем там у вас, кого мы знаем. Аллах саулық эселлик берсін. Пусть Аллах даст вам жизни и здоровья. Сау келіп, сау қайтығыз. Как приехали здоровы, так и вернитесь. Аллаху тала барған жолығызны жарық етсін. Пусть Всевышний Аллах сделает ваш путь светлым. Көрір қиының бұ болсын. Пусть это будет для тебя последней тяготой в жизни. Сіз қонаққа келуші болып, біз да сыйлаучы болып, көп жылланы жашайық. Да проживем мы много лет, вы приезжая в гости, мы вас угощая. Бізні қалла бір қуандырған есен, Аллахтан Алла бір қуан. Пусть Аллах обрадует тебя так же сильно, как ты порадовал нас своим приездом. Келе-келе тұрғыз, бізні ұнытып қоймағыз. Приезжайте еще, не забывайте нас. Көлігізге жете алмасақ та, бізден көлігіз қалмасын. Не обижайтесь, если не сумели угодить. Кесігізні үйгізді, жыл тұрсағыз да разы едік. Это ваш дом. Были бы рады, если бы вы прожили еще год. Суладан атлап келгенсіз, Аллах жолығызны құрасын, узақтан келгенліге. Приехали, переходя реки, да устроит ваш путь Аллах гостям издалека. Аллах айтса, көріше-көріше тұрырбыз. Даст Аллах, еще не раз свидимся. Бүгін ұзыңнан қарағанша там была Аллыңа қарайық. Пусть будем завтра глядеть тебе навстречу, как сегодня глядим во след. Узақ жолға атланаса, өмірің узақ болсын. В долгий путь выступаешь, долгого века тебе. Меннен атың абынмасын, ақшы жолға бар. В добрый путь да не споткнется твой конь. Жашаған елігізге сау-саламат қайтығыз. Дағданы кебек. В родное село прибудьте в добром здравии. И так далее.